U kojem mjestu ste rođeni tamo? Gdje ste živjeli u Međimurju? Ja sam rođen u Kotoriba se zove. To je tamo negdje blizu Čakovča, veće mjesto. 38. godine sam rođen. I onda kad su vaši roditelji se odlučili za to da kupuju tu kuću, jel oni bili prisiljeni tamo ili dobili su neku potpore ili kako su se odlučili za to? Nije bilo prisile nikakve, nego je najstariji brat otišao kao šamac, momak ovdje u Baranju. I tu je on bio, tu se oženio i onda je on nas tražio. Znači da je bilo njemu dobro tu, pa je rekao... Da. Bilo je, velike su promjene bile. Bilo je ovdje i posla. Ide svakako. Tako da smo došli. I koliko su Švaba otišli tada? Bilo je jako puno tu i onda su otišli? Bilo je, ne bi mogu reći koliko je njih otišlo, ali uglavnom Beli Manastir, Popovac, Petlovac, ta mjesta, tu su oni obično, tu su baš njihova obitavanja, to je njihova su sela. Petlovac je bio navodno, se priča, najljepše selo u Baranji, za vreme njih. Oni su jako to održavali. Da. I Beli Manastir, onda vi ste kupili tu kuću u Belom Manastiru? Ne, kupili smo u Petlovcu, onda se to selili tam van. I ja sam se tu stacionirao ovdje. Da, i onda u Petlovcu ima puno tih švapskih kuća još uvijek, jel? Ima. Kao Karanac, kao što ima, jel? Da, pa je. Malo, više nema puno, jako malo već ima, to je sve nove kuće. Aha, vi ste isto u Petlovcu, jel? Sve nove, pretežno. Da, ja sam bio tamo na Adventu i onda sam ja počeo pričati kajkavski, jer sam čuo, ljudi su mi rekli da su njihovi preci iz Međimurje, iz Zagorje. I znate kakavski? Pa ja sam tak pričao, ja sam navčao kad sam došao, sam živo v Križevcima i tako su ljudi pričali i bez obzira, ja sam učio hrvatski od nule, pa sam rekao da bom ja pričao kak vi. I tako su meni rekli djeci, ja sam bio učitelj engleskog i onda su djeci u školi rekli, učitelju ne možete tako pričati dijalekt u školi. Ja sam rekao, ja bom pričao kak i vi doma pričate.